Rwanda mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane abandi bifata ku munwa. Abagabo 5 bitwikiriye ijoro bajya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, birangira ikirombe kibagwiriye, 2 basiga ubuzima, abandi 3 barakomereka. Abaturage bavuze ko iki kirombe cyafunzwe ku mugaragaro ubwo polisi yari yabasuye igatumiza inama ibakangurira kutishora mu bikorwa nk'ibi ngibi bishyira ubuzima bwabo mu kaga, dore ko abaturage bavuga yuko hari umukire wita Kazungu ujuza kubagurira ano mabuye y'agaciro, rero ugasanga bitwikiriye ijoro. Iki kirombe bavuga yuko cyabagwiriye mu masaha ya saa 7 za nijoro, ndetse babirokahita bapfa, abandi bagakomereka aho iki kirombe mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Veterineri inka yayishyinguye mu masaha ashyira saa 8 za nimugoroba, abaturage bitwikira ijoro bajya gutaburura inka barayirya, 2 bahita basiga ubuzima, abandi 3 barembeye mu bitaro dore yuko babura izuba rimwe kugira ngo nabe bitabe Imana. Dore yuko inka bayishyinguye ku mugaragaro, babuza abaturage kutaza kwicukura, ariko bamwe nibashyirwa birangira ino nka bayicukuye, bamwe barayirya. Abaturage bavuze yuko bihanangirije abana bagabo bagiye gucukura ino nka kugira ngo bayirye, gusa ntago bigize babyumva, dore yuko bababujije kwicukura nimugoroba. Irondo ry'umwuga ryababujije, baza kwitwikira ijoro, baragenda barazicukura, birangira baje baraziteka barazirya, none bamwe bahasize ubuzima, abandi barembeye mu bitaro, harabura izuba rimwe kugira ngo bitabe Imana. Ni mu gihe veterineri yakinguye ino nka ku mugaragaro bitewe n'ibibazo yari ifite, dore yuko yayipimye agasanga yishwe n'indwara zitahise zimenyekana, birangira iyi nka bayikinguye ku mugaragaro. Inshamake y'amakuru n'imbere bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuhere mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abagabo 5 bitwikiriye igicuku bajya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko mu masaha ya saa 9 za nijoro, saa 6 saa 9 nibwo ngo basanzwe bajya gucukura aya mabuye y'agaciro, dore yuko ikirombe cyabagwiriye, 2 bakasiga ubuzima, abandi 3 bagakomereka. Dore yuko abaturage bavuga yuko iki kirombe cyafunzwe ku mugaragaro ubwo polisi yabasuye kanatumiza inama babakangurira kwirinda ibikorwa byatuma bashyira ubuzima bwabo mu kaga, ariko bo babirenzeho bajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Dore yuko abaturage bavuze yuko ntago ari ubwa mbere n'ubwa kabiri babikora, ahubwo babikora buri gihe bitewe n'umukire wiyita Kazungu ujuza kubagurira ano mabuye y'agaciro, akabasigira amafaranga menshi atagira ingano, aho aya mafaranga bayabona barangiza bakananywera bagasinda bagateza umutekano muke hano mu kagari, aho abaturage basabye polisi yuko hano mwa kino kirombe bahashyira ubwirinzi kugira ngo batazajyana n'abandi basubira gucukura amabuye mu iki kirombe, kugira ngo nabo batazahasiga ubuzima bitewe n'umukire witwa Kazungu. Abaturage bavuze ko bashakisha uyu mukire witwa Kazungu kugira ngo bamufate, kuko niwe uboshya kugira ngo bacukure amabuye y'agaciro. Uyu Kazungu ajyaza kubagurira amabuye y'agaciro, ariko akasiga babwiye ngo bashake andi menshi kugira ngo azajye abaha amafaranga menshi cyane. Abaturage bamwe bagasara kubera amafaranga aba yabahaye, bakajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ubwo abaturage basabye umutekano uhagije ko bawushyira kwa kino kirombe, aho n'abana bakigeza imyaka 15 usanga bari mwa kino kirombe bari gufasha abacukura amabuye y'agaciro, dore yuko bavuga yuko iki kirombe nibatagishyiraho umutekano n'ubundi batazabura kutagisubiraho. Mu kwezi gutaha mu mwaka wa 2024 iki kirombe kigize guhitana abarenga 5, ubwo cyabishe ku matariki 15 mu kwezi kwa 4. Iki kirombe kigize guhitana abarenga 15. Abaturage bavuga yuko iki kirombe gikwiye guhagarikwa. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu mudugudu wa Mbyo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe veterineri yashyinguye inka ndetse yipfishije, aho veterineri nawe yabuze indwara yatumye ino nka ipfa, arangije iyi nka arayihamba. Abagabo bitwikira ijoro, iyi nka barangije bajya kuyicukura, gusa baraza barayiteka barayirya, 2 barangije kwitaba Imana, abandi barembeye mu bitaro, barabura izuba rimwe kugira ngo nabo bahasige
bahasize ubuzima, dore ko veterineri yasize avuze yuko ntihagire umuntu n'umwe ugerageza gutaburura ino nka koko ashobora kuyirya igashyira ubuzima bwe mu byago. Gusa bamwe ntago babyumvise, bahatirije bajya gucukura ino nka birangira bayiriye. Ubwo abaturage bavuze yuko aba bagabo bajya gucukura ino nka batangiriwe n'irondo ry'umwuga, bababuza kujya kuyicukura, barirukanka barangije baza kwitwikira ijoro, nanone baragaruka barazicukura, nibwo kuzirya bamwe bakahasiga ubuzima, abandi bakaba barembeye mu bitaro. Aho abaturage bavuze yuko ibi ngibi byakozwe ku mugaragaro cyangwa inka bayishyinguye ku mugaragaro bitewe n'uko bayibuzemo indwara yatumye ipfa. Veterineri afata umwanzuro wo kuvuga ngo inka bayishyingure na nyirayo ayihombe, dore ko nyirayo nawe yabyemeye yuko bayishyingura, ariko abaturage bari barayi hafi aho ngaho bari bazanye udusorori, abazanye amabasi kugira ngo bayitere imirwi babashe kuba bayirya, bazateranye amafaranga bayishyure. Ariko veterineri ibi ntabwo yabyemeye, yavuze ko iyi nka bagomba kuyishyingura. Mu kuyishyingura rero harimo abaciye ku ruhande bajya gucukura ino nka barayirya, aribo bahasize ubuzima, abandi bakaba barembeye mu bitaro. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba bwa mbere ugeze kuno muyoboro Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka nongere kwibifuriza umwaka mushya muhire abantu mudukurikirana kuno muyoboro YouTube channel wa Kidasamura TV Rwanda. Nongeye kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, dore uyu mwaka twawujyanyemo neza, none tuwusoje tumeze neza.